Maabitha a borithi kuma mwena wa Kiritiri kaunti-ini ya Embu ni maikitie ngono mundurume umwe uria urakuruhanio na wici wa kiahinya guku magiethana na thiriti yake eri. Kuranja mocio ranyitirwo varia agakuranja mocio ranyitirwo no arekue wanda kabondore gutibati gukona borithi monde mabati marutuma kira monde gukora gutwatigwa empty andu makumenderia miratha kenda icio tuku koguruko ni kuoneka watu meraire iye komire uketheria ringi uti security gutindwi riuri tutikwambia kwa mana unakutwa. Kuringana na munene wa borithi wa Mbere South Violata Lumati augite mundurume ucio araikirio ngono thutha wa muingi kumetanira riria marakorirwo makiia mari na ngari muthemba wa Probox. Lumati niongereire kuga marekwira atatu acio ni amwe ageni a imaramari iria koretwe kiagagia muingi wa mwena ucio kwa ihinda ria mweri umwe muhituku. O kahinda-ini o kau Senator wa Embu Alexander Mudigi nioritie Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kidigi Kithure eke mituki gutuma maabitha a borithi mawabici-ini ma cibu toria eranĩire niguo kuhitana na uhaguku wa ugitiri guothe bururi-ini. Toni twise Ndiamoi chief aina thigari makwigana withirie every location tondu ina chief akwena thigari tamahiri kama thatu kana mana nigetha undu guothe wonekana thini wa vinjijini akwa no vurwa wei no vurwa njovi ukethia chief no athie kwa mata andu ale marete thina tondu ma chief mare makoritwo marikuni makoritwo thikunu ni andu very well educated na trained lakini problem matina security ya kwigana na nimbise athigari monekana thini wa location every chief nimbise nimekuruta wira wega. Kuringana na Mudigi matura makarie Kathera na Kabuguri wodi-ini ya Mavuria thiini wa Mbere sub county makoretwo magumeirwo ni uhaguku wa ugitiri kwa ihinda. Handu-ini ha Kameme TV Njitagwo Njoroge wa Kimani.